برتی برتی قربان برتی 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 حیران برتی کما مال کمیل من را برتی خما دل خورا دل که خواگر حتی پیرو که چه دست من گر برتی برتی قربان برتی 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 حیران برتی آوا بیرا گرما کلی آوا بیرا گرما کلی لسر پیابو حضرت علی از شم دسلن گوی کالی گدلی و ما دنیا والی برتی برتی قربان برتی 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 حیران برتی شب باش تماشاوان هیجان شب خوش به بخیراتن سر اکرانی پکان تیوی ام بگیو جدل دا سلاو ریزو خش جوار تکشیندی اول هیجان تماشاوان دلال ایرو دو هشته شوبات 2022 روژا اینه ام ایرو دیسا به برنامه که نو تخازین المال و بنیوان بنی برنامه که راستی تایبت برنامه که خوش چکنی ام ایرو به هفرا ایرو دو نیوان من هنه دو نیوان من دلال هنه هر دو جی هنرمندن به چند و کلتور خبات تکنه ام تخازن پانا را برنامه که خوش چکنی ام به وی هلبسته که هیه وی برنامه ام جبوی هلبسته که هات خواندن براستی کردیم آناتولیا ناوین به وی هلبستی پر به تاثیر گرتن پر جه حس کرن مجی جبوی و مگو او کسین هر دو حوالین می هلبست خواندینی ام جوار ناسکرن بدن و چیروکی وی هلبستی تخزن جوار را پیشکش بکن جبوی و حوالین هجا ام دسته که جه کردستانه و دسته که جه کردن آناتولیا ناوین هفته تگرنه و هلبست که چه کرنه جبوی به ما ایرو دون وقت مگوتی دو نیوان من دلال هنه یک جوانا اون باش ناستکن برویجی برنامه ما دا جی کرده بو بدیا بولدوک سرهان یک جی گونی özdemir هر دو حوالی مجی هیجانه ام بره ام نا تکارینی نیوانی خواه هینی سر اکرانه حوالی بدیا باورم آمده یه بخیراتی بدیا بخیراتی خیر سر سلامت سلام ریس سلاو ریز شتره جی تو چهانی تو باشی تو چرتی که تیرنده ام بره پرسکنی درماتا چیه abi azarından spas sonucundan inşallah هری سپاس هم جیرندنی başa durmama başa باشه اول بدیم بعد میشه جایی که دو جاره ام تو درک تو سر اکران پکان تیوی تاگی ایپی زمان در بس بو تو کاری خبر کتایی ناسکرم بدی تو لکوداری تو کی دیوش کوداری لکوداری تیجی لکوداری حیاتات تاجه پیچ کی تاگی به دست بکن جشو هم در بس صحبتی خبریم کردم که tamam Bediye Sarahan az jigundi Omero Anatolia Navinim Svede dijime ve gidin çivijin zanım
سه تبو ساله بیش از هاتم سویدی از زاروک پم وقت از هاتم اره از زاروک پم از هاتم آره باوی من لیور بو باوی من بتنه هات بو اروپا از آره دو خشکی من و دیا من ام عمرونی هم. 6 ساله پشت 6 ساله باوی من چوشنده 6 ساله جوشنده ام هاتنی اون اروپا ام هاتم هاتنی سویدی سپیدر وک پر معلومات دن اناتولیا نوین آره کوچی اروپا دکن هینا جی ملت ترتکه و جوالاتش گنده ما والا بونام دکارن ور ببیجن هم. پر درکتنا ولاتین اروپا هم لهر در اروپا لهر در دنیا هم بلو بنی آره حتی قناری adaları چونی حتی قنادا گلی ما اناتولیا نوین چیه آره لهر در دنیا می بلو بنی آره اشا عمی لوا راستیه ولات نجی اره لوا ولات نجی عمی یعنی بقصد دست مروتی عمی توینی کم گریداینا خوالات نحکیمی آره وی چندی وی کلتری وی زمانی و دیو باب ما کالو پیر ما داین ما ام چه قسم دور ولات ونجی ام یه بردوام بکنی بندی و برندنی چون جمرا او جیانه او راستی کلتورا او زمانا جیانه جمرا براستی جوسیه که ما قیب کر عمل و ولاتنا بحلنی تاوانی تبا بینی پیش روزی دا سه چال 50 سال شبه تاریخ بحث مناکه یعنی اچن بحث بکن ایبن زمانه که جاناتولیا نوین وقس هزار انسان در کتن هر در ولات بلا بون کرد بون اما نهاجی کس نزانه که درنه هر یکی میل قنجه که تابو بمره هر و کاش جوش و قالی نکن ایوار ببا یعنی که ما اندلم های ننوک ما بندی زمانی راستی خد چندی خد هنری خد ما بردا او وارم ما بینه یعنی وای او بلی پر راست حوالی اره جا yani herkes yani önce گوری خل ولاتی گون لیت من اونی لخادی زمانی خادی چند و هنری خد درت کبنه به شکلی جی خبات کنه زروک بتن جنان واجی کاری که پر پیروزه امی ای رول سروی کاری واجی امی دم بکنی بوی از سپاس دکم جبوی نسکرنه تاخر نسکرنده اگر حوالی از güney سپاس کم بو دعوت و بو وی برنامه gerek spas dikin. Havali güney hazır em havali güney jayni ekranı havali reji eri raz. Merhaba işleri mamosta güney. Merhaba. Dubkhirati ser ekranı Pekan TV. سرسرم سر جاوا کون چاوانه باشن Valla em başın tüjü başı. گلک Tüjü سپاس کمت باشن از başı. گلکی سپاس دارم شوا و از ایرو بومه مهوانی و از سپاس یخبش و هماره یه تکنیک را دشینم که یک نهال مگوه دارت کن لافقه بالکش هماره دشینم Em jî gelekî bi rastî te spas dikin tu hatî bûyî nîvanê me Pekan TV. Yani sebebek me tu nas kirî bi rastî ez şexsî bê min ber wê tu nas nedikirî mixabe. Sayî vî helbestê da vê helbestê xweş me hevdî nas kir ji bo ve me got em bi hev re bernamekî çêkinî. Hevalê güney em dixwazin tercih nas bikinî tu kî tu ji ku derê û tu nal û ku derê timê em pêçek kutayî te nas bikin jê şiva em base sohbetê xebin kerem kin. بله گلک سپاس کم گنیو دمر سالا هشته و یکادا لجزیره اوتا اجدایی کوما بجم 14 سالی قد از حتم آلمانیا افچوه که 26 ساله 14 سالی خواه هلبس فانیت کم هلبس داد نویسم هلبس داد بینم هلبستی هلبس فانات بینم ام بجن گوتنی پیشیات بینم وقت زمانه که دریش من نابرک دابویه ده درجه بردابو اما نها دمکی نیزا 2020 دیسا هلبس دا کردی وگره هم ده پرتوکه منی هلبس دا هنه ایکو ام بجن بریا نها سالام درخستین زمانی ترکینا لی اجبرولو گل که نخوازم قلاوا بکم لازم و پروژه خاینو دا بکردی بردوام بکم بر همه کامنا هلبست دا درکت یا بجن دوده یا 2005 ده درکت بود یعنی از کار موسا بحثا خواستم و مرو بحثا حالا خواهد که گلک زحمت ها
اره زحمت زنم یا براستی تا پیروز دکم یعنی 14 سالی تو جوالات درکتی هاتی اروپا و تا زمانی خیلی پرخوش پاریزیه و تو بی زمانی هلبست تو خونه هلبست تنویسنی من تو گو قتل والاتی ما یفتی اروپا براستی از پر کیف خوش بود انسانی که ما دلال زمانی خیلی قصد پیش تا بریه و هلبست پر خوش تخونی Azim ve işte bejim منکاری سر تلفن خواب کم زندگی ده نزانم تکنیکی ده پرسکری که بو بجال سر یا زاروکا کت میدان اگر تکنیک کار به ناف سراز بکوی گلک باش بید نه تکنیک پر باشه یعنی دنگی تا ناف زاروکات نویسه زاروکه آره حوالی من بکنه حوالی رژی بله ما داره راست بکن بله حوالی شروع نکر و نکاری تکنیکا میرو نسانم چاقا که ما سیده هیا نه با جار نویساده نه براستی حوالی برنامه یعنی هلبست که پر خوش چکریه و وی هلبستی جی گرناز کوچر نویساندیه گرناز کوچر جی امه هوی دکم امه روژه که وی حوالی ریجی ام برنامه که چکن براستی هلبست پر خوش دنویسینه یعنی هلبست سری مریو دتمه یا گوتن خیلی شوره خیلی سری مریو دتمهش بوی و از هم حوالی گرناز هم جی و هر دو جی پیروز دکم پر چشتی خوش در میدان کتی اگر ازنه و هیه ام تکارینی به هلبستی دست بی بکنی ما گداری مجی ایک ما تماشا تکن ما چی بله وریان بکفنه به هلبستی ده و که اون چیروکا به هلبستی بپرسن از کارم برسواوی جی بدم چاوا درکت چما مخوان تمام از کارم برسواوی جی بدم از نها بله پشتی قلیبه باشتر ده به مامستا بلا بلا قلیبه مزکن پشتی چیروکه وی یک جی ماموستا از به موستا باشتره ماموستا اگر تو کاری تلفنی خیلی 2 ساعت چخ بکی این چتر ببه یعنی خور ببی اگر چت بخره چنابه چنابه حالا نه چنابه نیست چشنابه تمام ما والله چنابه تمام چشنابه ماماسته چشنابه سپاس دکم نه تماشا بان هیجا براستی امیرو برنامه که خوش چکنی به هر دو حوالی ما هیجا را برنامه ما پاروا بکن امی پر کیف خوش ببین امنا وی هلبستی خوش هلبستی ماماستا گرناز کوچر نویساندی و حوالی ما گنای özdemir و حوالی ما بدیا بولدوک ساره هم خواندنه ام وی هلبستی خوش گوب سر کلب کن راست حتنا خورتکی جبوتام و کچک کرد جا آناتولیا ناوین که ام بنیرن به هلبستی چه جهوره گوتنه حیرانا بجنو بالاته بسکا کتی سر خالاته دف خمل جکوانی چیه نشان و آلاته لبهارا استاویمه نیشکرا براویمه کچا کردم گوفی کلم جاناتولیا ناویمه وی سمیانا دلی تبم هیزا باسکو ملی تبم لناف باغو گلستانان شالولو بلبلی تبم خورت دلال تو چه کسی دولی کنو به هوسی مانو کانی تب کردی آناتولیا دحسی از جی خورتک جبوتانم جمالباتا شرف خانم لسر کردن آنادولی گلک دلدار و حیرانم دل دان بر تیرین دقر امج آخا مکرن در آویتن وان چولا بران هیشتن بیچاره و مفر دیل بر من قدنین گومان لهم بروان گرزورمان مرتال تشبولایه ده پارزی چند زمان لقونيا والأنقرة لقرشهير وقيسرة ليوزقات والتقتي من هلدا على هنري طاق دل من سنجري بازي عشقي لفري نازدارك پر عسيلي ياقوت مرجان دري از نويا علشانم
آوازا بلال ارجانم دنگ سر بلند قناتم جکرت رمزیرا نشانم دردانه شپال و شنگ خدانی کوفیا هفت رنگ لاناتولی شوق ودان گلک سترکن بناو دنگ لیلا جسترکک جوانا گشکر گلان اجتمانا شوق ودا لجهان بیلی نرخك بشرف وشانا وك شوق و شمال و فندن لئيل و باجار و گندن بچاند و کونتورا و ام شاناز و سربلندن جان بگیم که زیزرم رشوانی ما رنگ اسمرم بده و عاشق بزنیم چرا و فند و فنرم فنر و فند و شمالی لحیمانا کار غزالی هم لکولو هم لخالکو پیلک جگانیا زلالی لسر وان آخو خلیان جرگ و جگر لمقالیان لیوکی مفرق و حسن تجاری ام نحلیان دلالی بجن زراوی ماچی ببیجم ویگاوی لبر شیر دایکاتا از دگرم ریز و سلاوی پر دل شام خورت شاناز به هنر و بلور و ساز دیاری دلی تدکم و سترانا عثمان یلماز آره حوالون یه جو آیا براستی یا هلبستی که من ده جاره 20 جاره جدود سرده جی عاجز نابه جی اوسان نابه براستی و هر دیو جی پیروز دکم ما مستی گرناز جی پیروز دکم پر خوشه حوالی ما تماشا دکن جی از پاسداری وانا جی دکم حوالی که ما تماشا دکن پر بکن حوالنا وی برنامه خوش امنا ورن سر ما مستا هیجا حوالی گینای تگو از چروکی وی سترانه یعنی امجی مراق دکن یعنی چرو یک جی کردستان یک جی آناتولی ناون دلک هایی یوکسن و هلبسته که چواتی نویساندن دنا این باشتر دزانی بله گلک سپاس کم نها جبوی کو ام هلبسوانیان گلی خود کن جبوی وی کو ام کاربن برینا گلی خوا زمان گلی خوا دیروکا گلی خوا بین زمان جبر ویه که از گلک ماموستین پرتر کار دکم ام بیجن ماموستا گرناس کوچر کاموران سمو هدلی وجا از و پروژه دفکرم از بیجم جبوی گلی ما چه پیوسته هلبسته که چاو پیوسته کو ام بین سر زمان ماموستا را تکلیه دمت بیجم مثلا کرد خراسانی بریاب 300-400 سالی چونه خراسانی حتی ها درش چند و هنر و زمانی خواه نبردانه همکارن هلبسته که چاول سر کرد خراسانی بین سر زمان هم سر لیکولینه دکن دچنل سر دلی گلی خواه لیکولینه قبلن دکن و ما مستجی به پینوسا خواه اخورد هلبسته اوسا شمره درخه یا کرد آناتولیا ناوین از آناتولیا ناوین اون دزانن دلی کردستانیه از خوشویلی ناستم اگه بیشن خالکو دندرما قراجداخ بیشن
Sefko gelek derevê nastim Cihan Beyli û têkiliya min jî xurta min roşkî gote mamoste min got gerek em helbestekî li ser Kurdê Anatolya Navîn binivîsînin. Ev helbest yanî em Kurdê xwe yê wê dirê bêhne ser ziman beriya niha 300-400 salî çûne wa dira ji me bêhtir zimanê dayîkê xwedî derkevin. Îro li kolanê Cizîra Bota, li Nisêbînê, li Amedê, li kolana di nava malê de ciwanên me, zarokên me zimanê Tirkî çeqile. Ev gelekî eybîka mezin e ku em vê dikin. Ji ber wê yekê ez bejna xwe di ber gelê Anatolya Navîn de ditawînim ku seda salaya çûne wê dirê heta niha li çand û huner û edetê xwe xwedî derketina û helbesteka usta û ciwanekê ji botan û keçeka ji Anatolya Navîn helbesteka usta şerdûra avêtin û anîne ser ziman ji gelê xwe re par vekirin. Em gelekî serfirazin û em bêjin gelê me em bêjin diasporayê Anatolya Navîn yê Xorasanê yê Sovyeta berê heta niha li zimanê dayîka xwe xwedî derketina û li ser vî zimanî stiran gotina em bêjin wek Kurt Remzî, wek Bilal Ercan, wek em bêjin Serbilend Qanat, Ergîn Xelîqan û Sadan xwendevan û nivîskarê wê em bejna xwe di ber wa de ditawînin. Ji ber wê ez gelekî keyfxweşim ku ez îro bûme mêvanê we jî. Em jî gelek spas dikim mamoste bi rastî pir kêfxweş in ê me bernameke wisa çêdikinim. Hevalê bêdiyara te berê vay helbeste berê pitanê xwendibû vek ez dizanim. Piştî ve hevalekî me hêja ji Anatolya Navîn derket ku em bi hev re bixwin em jî pir baş bûye. Çîrokî ve çawa bû yani tu hevalê bêdiya ve çawa hevdî dît û Belê. Beriya hingî me biryar da me got em ê vê helbestê çawa bixwînin. Ciwanek ji botan yek ji Anatolya Navîn me biryar da ku em ê keçeka ji Anatolya Navîn bibînin dengekî wisa xweş me peyda nekir. Rabû mecbûr me bi tenê xwand. Me bi tenê xwand me par vekir bediya jî gelek spas ji me re nivîs niza ji ber meseleka dî nivîs niza çawa nivîs got xwezî we keç û xort ev helbest bixwanda û got heger tu amade bî em karin pev re jî çê bikin. Wisa bû qismet me wisa anî ser ziman yani gelekî jî baş çêbû ez û mamoste Gernas Koçer û bediha em sê çar cara ketin têkiliyê de zindî perdûra axivîn em ê vê helbestê çawa bixwînin kîjan tonî de bixwînin. Me biryar da ku em dîsa vê helbestê serî de amade bikin û ji ser dilê gelê xwe par vekin. Tişteka gelek baş çêbû ez dîsa dibêjim yani yek ku li çand û hunera xwe li dîroka xwe xwedî di derkevê ez bejna xwe wek helbestvanekî berwa de ditawînim. Gelek spas dikim. Hevalê bêdiya tu yani rastî hevalê günahî pitanê xwandî xweş bû ama ve bi hev re xwand bi rastî yani helbest der olê ketî der meydanê ketî ev dengî te jî pir xweş e. Tu çi ji bo ve ji bo ولی من zaten من mamoste güney ser sosyal medyada min takip dikir gotine pêşiya me sey pir xweş dixwîne ez jî pir hes dikim gotine pêşiya gudarkim min takip dikir min carek dîl Anatolya Navîn helbestek parve dikir û min gudar kir min gelek jî hes kir ji helbestê û min ser malpera xwe jî hingê min parve kiribû. Yani tu duyî insanekî ku ji aliyekî din Anatolya yani nî ji Anatolya Navîn ji Kurdistanê ji botanê helbestekî li ser me dixwîne li ser gelê Anatolya Navîn dixwîne yani tu pê serbilind dibî tu pê kêf didî tu tuyekî ême dînine me merex dikine ême tizanine ve jî kêfxweşiyek e pir cara insanê me aliyê din Kurdistanê
پر نزانن الاناتولیا ناوین افقس کرد هنه آره راست راست بازن يعني اوقتو حيرت من اتونا اوقس كرد الاناتوليا نافين هنا هنا مليونك كرد هي النافا اناتوليا نافين اما دنگ ما اوقس در نكتي عاليدن كردستاني اما پر نزان ما خبر ما باش نادا ناسكرن اما خويا ناكني بلكي اما واحد بستا يعني هالبست اوك خوانجي هي هنري يعني بجشتي يعني هيزك خي هي قواتك خي هي كي دنگيتا بجلك كسا بجنا نهابا هالبستا ما خواند السر سوشيال ميديا جواكي ما مستوى هر مال فريخ جيش كذا بارفكريه تاتن تاقبچي خجي فرفرن belki astbim mamosta belki baş tuzane ama gorak min takip kiri az mestikim belki geçtiği milyona kesi bu dar kiri helbeste hamu malperin mamosta tav belki ziyade milyona kişi geçtiği insana mezekriye yani şekilde kedin ava kedin belki zahmet biyo tabi helbesta vaqas insana bida godar kirin اما بویو آوایی یعنی بسایا تکنیکی دا یعنی ماموسته گرنس کوچر نویساندیا به هلبستا اول ولاتا کی دنه ماموسته گنای الولاتا کی دن اوروپایا از لیکی دنه یعنی سه کس ام هر کی مل ولاتا کی اوروپایا اما ما تشتکی وسط دخستیه میدانه بسایا چه دا سایا دیجیتالی دا تکنیک سوشیال مدیا جواکی جارنا انسان در کن رخنت کن yani مدیا جواکی اما کتابش شغلاند تشتی وسه خوشی تو دکاری بکی و امکانه و در تکنولوژی تدنه تا خبیگنی گلک انسانا yani نه پر کس کنات زانیم که آناتولیا ناوین کرد هنه سایه هلبسته دا زانیم هزا که هلبسته ونجی هیه فرويجي أسبر كيف خشبهم كمن هالبس خوان ويعني فايدة كمان جبو هنر كردي جبو زماني كردي جبو كم دنجي أناطوليا ناوين بيجني جالك كسدن اگر فايدة كمان خدمتك كمان دوي واردة جبوية أسبر سر بلندم كيف خشم براستي امجي جالك سپاس که براستی خبرت که پر باش در ولایتی نه مگو امیر و برنامه به هلبست شیرا و به صحبت اندر باز بکنی و گیدن بلکه که به تماشاوان پرسنا جواب بپرسن امی و پرسنا هایدی اگر ماموستا گنای اگر هلبست که تا حاضر اخره ام هلبست که زندی او دنگی تی دلال دنگی تی خوش ام گب سردنی پاش ببه پشتی و حوالی بدیاجی هلبستنی حاضر کرنه امی وانجی گب سردن اگر دستور آوه هبیت خوازم چند گوتنی پیشیاب خوینم دستور آوه های گوتنی پیشیاب دنگ های تکنیک اگر دنگی های ما مستکرم من از چند گوتنی پیشیاب خوینمش برای بینم سرزمان سردلی گلیما کرم که حالیشن آواهی مالا بجنایه بای خورتا گره ده جباف شیرین تره اسپیل زیکی وی دکم او دبیجه آخ پشتا من دست دزا دلرزه گوتنا خوش مارج قلید درخی گلک قنجی دبن خرابی نج منو بلا سر منو نه دیکه کو بانک بده نه مریشکه کو حیک بکه حسکرین آنه توی حسکرین زمانه کسی کو گلکی رازی
نانی وی کیما گوت نکرنگ مالا گانگولک لکودیا گو بابلی سوک زانی کسی سری خواه بطاوینی هیویا جینکا کاش بلن کرگولک بارگران وی چاوه بی مروه بی پشتا نت تشتا آگری مالا خواه نبرده مالا جیرانا باوی قیزا سلطانه مرخواست نکشتن به دست بی بختا هر مهوان سلطانه نه دخوی نه ده حوالا گنی دکی تاویج نوالا نه گونه بی پاس و نه گنده بی راس و نه کسی بیجه از و اس هر نه پاچو کراسه هر ریگس و اساسه مار به جحر مار دمری مروف جبری نخوا فری تختوریه دبی نان مروف رادکه و مروف وندادکه مالا لکرکی هرول درکی گره آدم جاخه تیر دبی جعوی وی گور بنی کو دجمنی خناس ناکی ناف جمال چیترا و دلخوشی جزیر چیترا دجمن ببی پرجی سر درباس نبا زمان دجمن خوشا لیزیکیوی راشا گوتن کی مری را کرن گو مازی چیا گو کی مال آوا کرن گو میوانا گو دارو بور هاتتا گو اگر دستی وی نجم با برینا من و تنه بایم گوت نگور چه مستوی تستورا گوت اس جکیسی خلقه دخم گوت نترزی مالا تبار کر گوت و اس و ترزی گلک سپاس کن ساعت خوش مامۆستا. گلک سپاس راستی پر خوش دیاری بسروانات کن يعني هالبسواني ما هنا هالبس تخونين لبس تج دل تخوني او دن توني دن راستی پر خوشه و انسان سیریدتمه ام گلک سپاس دکن aslında rojeki az tiştekî bêjim ez li milê Awstrûya wa dabûm hevalekî got gundiyê min got heye got helbesta dixwînî got pir xweş dixwînî rabû sêdiya wî da min jî di rê de guhdar kir nîvê şevê bû ez bêjim sê şevê bû heta ez gihame mal bû ez sibeh her sêdê çûye sêrî her çûye dawî her maniye sêrî ew qa xweş dikir ew helbestvan jî em bejna xwe di ber de tawîn ew jî Kurdê Anatoliya navîn Qadir Çelika mamoste Qadir Çelik اره هفسروکی مای پکنه ای برایه اولی قادر چلی راستی دنگی دن تونی ویژ پر خوشه البستوانی که پر مزنه جه هیدارم بلکه تو روزه که البسته ماموسته قادر جی بخونی لانام ده هست یعنی البسته که پر خوشه مجارش خورد خوان از باورم اینگی انسانه که دل پاکه از باورم به دستور بلکه اسکار و می البسته بخوینم سپاس دکن حوالی می متنا تماشا دکن از سلاو ریزخه جانر تکشنم براستی اون ما تماشا دکن گله که سپاس دکنی اما بیچه که شو اما مساجی و بخونم جی حوالی می
mesajı tikşinle spas dikini pırs ve hene xaraj mamostaraj havali bediyar pırs ve hene pırsajı binefsinin bikşinin ama pırsa bipırsin na havali bediyar est xazım tagu helbestin mij helbest hazır kırne eğer imkan heye nam tıkan helbest dikişte göp serdini ev dengitey zelal dengitey xoş. Tabii az o kas ne profesyonelim. Na diso işte her xoş dengin xoş tıkuni kerem kın. Yani bu zaman gerek herkes tiştek bike az dolayı da fikrim. Gotunak Reşat Sorgül heye. Gere merif tişteki bikeş. Tiştek nekrini çetire. Tişki usayı dibêje. Yani herkes dikare vi varida tişteki bike. Yani yek dinivîsine, yek duxîne, yek usa menama işte dijitalê da usa tişkî çêtike parvet vanagî xizmet zimanê Kurdî ye. Bi dest kir çotî. Yani helbest dibe, stran dibin, kilam dibin, pirtûk dibin, roman dibin, çi dibe bila bibe. Ama bila xizmeta zimanê Kurdî da be. Bila Kurdî be. Yani dest ji Kurdî ber nedin. Gerek em dest ji zimanê xeber nedin. Em xelî bipîçin, jiyana me tewir de ye. Ji ber wê xwandina Kurmancî teneke mereqa min heye ez dixwazim bixwînim ji ber ku yani ez dixwazim xetwî warî da pêşve bixim yani bixwînim Kurdî bixwînim ama tekstên dirêj roman teneke zehmetim tu Kurdî bixwînî lê helbest tenekî din rihettirin yani ê ku dixwazim Kurdî bixwînin ma helbest de bixwînin yani hîn rihet e çünkü ji ber wê çi dest min rahat yani ki min helbestin dernodîn ez dixwînim Her başa haberleşen. Eka jî hes kim ya ji van ji nav tigirme yek nahas bixwînim min pir jî hes kir. Tamam. Okey. Bi ziraveyê Şêxbizinî. Aha. Devoka Şêxbizinî. Haliyê me Anatolya navîn. Hay Manala Aydınoğlu Xelîl Şêxbizinî nivîsandiye. Nêskî jî nivîsandiye helbesta sê çar me berê derxistiye. Nivîsiye. Az fon müzikê jî belkim me tenekê ven. Hadi. Ne tayini baştır be. Dengte mamoste. Evet. Değil. Hemdek bikim, zêde bikim. Tengi zêde bikin. Baş e na. Tengidin zêde dibe. Tamam. Ne başa bixune. Baş e. Başa. Erê Xelîl Şêxbizinî nivîsandiye. Min Kurdî Anadolê min. Min bi Şêxbizinê bi Kurmancî em dibînî ez, ew jî dibîn min. Min ez her du jî mana xeyek e. Evet. Ew dibîn min, em jî dibînî ez. Just. Deng dikim ji heymana û hoze, dixwîrînim ji Konya û Kule. Qûwetkirim ji cambege, min Kurdî Anadolê min. Tamam ne diyor? Ji Aksaray Dengi müzik küçük de bre. zêde bu. Zêde bu. Tamam. Tamam. Aha, Ne başı? baş e. Başı. Deng dikim ji heymana hoze, dixwîrînim ji Konya û Kule. Qûwetkirim ji cambege, min Kurdî Anadolê min. Ji Aksaray ortekoyim, ji Çeldige û ji Yonaxim, li Polatlim, li Enqerem, min Kurdî Anadolê min. Ji balam li Golbaşim, ji Qoçhisar hin gulam, ji Çîçekbağ, ji Qemanım, min Kurdî Anadolê min. Li Sivas li her şûnim, li Qeyserî, li Çankırêm, li Toqat, Sîle û Erbam, min Kurdî Anadolê min. Li Çorim, li Yozgatım, li Amasya, Mersifonum, li Sinop, Boyabatım, min Kurdî Anadolê min. Li Düzce û Qerebukim, li Samsun, Bafra, Hewsam, li Sakarya, Akyazêm, min Kurdî Anadolê min. Dengim niyayê ji Nazilê,
سرگنم لتکرداء لستنبول لبورصای من کرده آنادولم زوانی من جبر نکردن عرف و عادت مک نکردن و قبیله و عشیرتن من کرده آنادولم چند ست سال durmadım جوگل و جولاتم جحسرتا بریندارم من کرده آنادولم درد و دلم بری خوینه وگم وک جگر خوینه وزانن آی حالی ما من کرده آنادولم خلیل دشی جناو دلو تم دنالم وک بلبلو کس نزانی حالی منو من کرده آنادولم يعني هالبستك بتخوشة مفرجي حسكت از شيخ بزني نزول ما اگر من تنك الشاش خاندية ما من عفكن يعني قال لي الشيخ بزني جي تهالبسته ما مست جرنس كوتشرج در بست عشيرة الشيخ بزني عشيرة كل أناطوليا نابينا يعني بهالبستة تبرتشتا جي تبسج هالبسته يعني حمو باجاروكي نافچين كو قال لي ما الشيخ بزني ليدجي تجي هندبي اوقس يعني الانا كفرح اناطوليا نافين دا قال لي ماشي بزني هي يعني تو في هندبي باجي خوش يعني فرخش بوده پیروز کم حوالی بیدیار فرخش بود حوالی نیجا تماشاوان دلال bir برنامه خوش پاروا بکن من بگیجنی هند زیاده کسی و ما تماشا تکنه گلک سپاس تکنی پرسویجی هنه منا پرسا هیدی از نیوانداری من بپرسم حوالی من یعقوب قرقود گوتیه از جی کردی altılar ama گوتی گندی altılar o تبی از جی کردی altılar ama حوالی که من پر دلال هنه که خوش دکه سلاوریز جرتکشنن نه ماماستا از تخازم سر هلبست پیچه که داستم یعنی وقتی که از هلبستان که دوینم از برای جیت پرسم هلبست جبوتا چیه yani هلبست هلبست چوا تاثیر سر insana جیتانه ام تکارم پیچه سر به دنگ بکنی ایت چطور ببر yani هلبست وقت ما بجی نتی کرین ام بجن وقت گوتنه که هلبستوانه کی هلبست حیث خود نویسه پشتی وقت کی اگر توش پیچا گلی خود بمشی سر جانا گلی خود انگی بیارین نخوشتی نتری ما لهر دری ولات ما جبروی اکی هم بجیم پشتی وقت کی دوی هلبستی دیگه هلبستا گلی خود سر گلی خود خوینی دلیتاتی جبروی یعنی نگو ما گوتی هلبسوانی جدلتی تدی نویساندن تدی خواندن ایرو زاروکه که 14 ساله جی که حیثی خواه بنویسینی آوائه که هلبستی او هلبسوانا اما هلبستا خود باشه نباشه خورته نخورته او چشتک دیا جبرویه که یعنی ام بجن ام بازن سردلی گلی خواه هلبسوانه که کرد بمینن لایقی گلی خواه بمینن کاری هری پیروز لسردلی و پاروکن bu şekilde eskarım ve pers یک جی پرسه که من دن هیا yani تو هلبستی خوش باش جناب هلبست چوا جناب وتدی کجان هلبست این خوشن yani تو مثلا تو ناتگو تو هلبستوانه تو خونی گرک هلبستوانه نه تو جوانا ای باش چوا جی وتدی جانا gelek zahmet çed yani em bejin mesela eğer te بخوازت به هلبسوانه که گلک باش و تو رحی گلی خوزان به رحیوی چت خوازه هلبسک چاوش تد خوازه جبرویه که چت بکود واره هلبسی ده درنا ده که ماسی موهبن هو بماموسته که واره هلبسی ده هلبستا کلاسیک ده هلبستا آزاد ده işte بهتر کاربن رامانی خواه بنویسن بوارا تکیلیه ده جبرویه که
دما از هلبستێکی دمەیزێنم ئەم بژن ڕێزدارێکی هەلبەستێکا خۆشیان دەدا هەلبەستوانێک هەلبەستێکا ویلدەرێکی ئەس دخوێنم ئەس کەیفا من ئەسقاتێ دەدبینم ئەس وێ هەلبەستی وەک بکەم یاخوا دخوێنم تێنم سەر زمان دما کو مخاتێ دەدیت ئەدمەیزێنم کو ئەف هەلبەست خۆشە وێ سەر دلێ گەلجی دانێ وەک قۆمسیۆنێکا من هەیە ئەتوێ قۆمسیۆن دەدبژم بە هەلبەستێک وسا هەیە ئەم سەر دەئاخەبن لێ هەلبەست تا هەواڵێ بێژن کێماسیت vê ڕستێکێ de هەیە هینگî em helbestvan ra dikevin çêkiliyê de em bêjin ji dêla vê peyvê wisa çêbkêma çê nabê yanî em tev de biryarekî didin ne ku mesela ez bêjim gora serê xwe heme çi helbesta dikevê berdestî me em tênin ser ziman komîsyon jî lîkolîneka xurt lê dikê em sê çar cara guhdar dikin ev dengê xwe zindî şwar dixwînin dema got ecibênin îdî em biryar didin ku em ê vê helbestê bixwînin lê gelek cara ez helbesta mîmara wê ez bêjim ez bi xwe dibînim yanî em bêjim mîmar çawa ez ê bêjim me mamosteyê xwe ez ê bêjim helbesteka wisa li ser dilê gelê xwe dikarê binivîsînê bêjin erê hingî ez bêjim helbesteka wisa şmirde xe mesela ham gotiya mamoste Gernaz Koçer gotiya li ser Newrozê helbesteka balkêş kar bê şmera derxê wê gelek baş bê ji ber wê yekê yanî em bêjin em gelek helbestwana ra ji bo kar dikin gelek jî carna komîsyona xwe de hevdû rexne jî dikin ez bêjim baş e yê komîsyon dibêje ne başê dî dibêje îdare dike em wilo helbesta jê dikirin çê dibê carna jî em ڕستێکنا da غەلەتî jî bikin yani em insanin dawiyê de çê dibe pirsekî li vê derê heye mamoste Azîz Alqiş nivîsandiye gotiye pirseke min ji heval Güneyê ra heye gelo hûn nikarin helbestekî li ser qirqirina gelê Şengalê bixwînin vê civakî ezîdî gelekî kêfxweş bibe mamoste zimanê Kurdî Azîz Alqiş dinivîsine ez gelek spas dikim ku gelê me wisa birîna gel nivîskarê me xwendevanê me helbestvanê me birîna gelê me dera ku newê bîra me tên nebîra me merixne dikin lê beriya niha helbestvan bihadîn robar li ser şengalê helbestek nivîstibû me anî bû ser ziman hingî xwe jî di girtîgehê de nivîstibû beriyan hab şeş heft meha me anî ser ziman li ser şengalê xwan ez mesela ez bêjim ji bo rêzdar ku spehî mifêm bikin ez axlebê helbestê ji girtîgeha hatîn dixwînim yê em bêjin di girtîgehê de beriyan hab çar pênc meha me helbestek xwandibû civanekê me ji batmanê 29 salet di girtîgehê de ye yani ez dibêjim civan yani zarokdaya xwe de ketiye de 14 saliya xwe de 29 sala jî dane ser kavê çend salê dî jî mênê me helbesteka wî anî ser ziman û helbesteka em bêjin delîl tekîn ev çû 12 sala girtîgehê de ye ez yê ku ji girtîgehê tên dixwînim û helbestê ku li ser şehîd hatîn nivîsandin ez tênim ser ziman û yê ku girîng li ser em bêjin gelê me birîna gelê me têne ziman em bêjin heta niha me çi helbest xwandina ez bêjim bênim ber çavê xwe bêjim wek projeyekî li başûr em başûr li başûr Enfal û Helepçeyê tevlîhev dikin di navbera salekî de cimilê dagirtira belê 183,000 Kurd hatine kuştin ji ber wê min Enfal anî ser ziman wekî em bêjin saetekî bêhtir bû em bêjin li ser Cizîra Bota helbestek me xwand li ser em bêjin bajarên welatê me dîroka bajarê her bajarê Kurdistan bi taybetî ji her çar aliyê Kurdistanê me anî ser ziman û Kurdê Xorasanê em bêjin li ser gelê me em bêjin li Şengalê yê Roboskî ew fermana serê me de hatî newala qesaba yani dera ku birîna gelê me lê gelek helbestvan jî wê dirê bin heta ji bi dengê xwe ez dixwazim va helbesta bênim ser ziman
پر باشه گرک سپاس دکن جبوی وی فکری و جبوی فکری رومانی و راستی پر سپاس دکن حوالی بدیا پیچکی بر و گوتنه گو هر کس کار چشتکی بکه یعنی تایبەتی ژنین ما کل مالا خط من aiله خه چخ دکن gerek ژن مجی ایدن در اوله کون تاو هنره ببن تاو خباته ببن جبوی و از تخازم جهوال بدیه و بپرسم تو وک ژن تو با هلبسنا تخونی تو بر جبوی زاروکا خباته تکی جبوی زمانی کردی تو خباته تکی ویا وک ژن جار تو زحمتی تکشنی حوال هجا یعنی زحمتی تکشنی چه türlü zahmetine ama ona hiç bir zaman ve jin tu çi tefkiri ve jineki der xapişi geli xade geli xare bu roleki tu çava tefkiri jbuye evet spas bu vi perseta muxasta tu perseka van biki xazım setişte servej bejim maldan program kavan meni chetwe yani vak gel yani geli Kürt zaten tu zahmeti tikşini zaten tu yasak rihana baskı hayal serta gelita vak yani tava Kürt tu zahmeti per tikşini ne azadi ama vak jin tu dujar zahmeti tikşini yani her ali de tu zahmeti tikşini yani ali hüneri de ziyade zahmeti tikşini yani az vek jinek Kurd Anatolya navin az bejim jinin mal Anatolya navin yani az bejim qat cih tunet hüneri da jwanra civak ma cih nad jini tu hüneri da çima usaya yani az duym ber navanguye çünkü çima az vertuyum çünkü لأناطوليا نافين مثلا دوين كي إقالة شاراتكن أختك دوين فلان الشارع كي شارع أناطوليا نافين جني شارع نيجي بحثي جنات كن أصلاً أناطوليا نافين إيش شارع جنن نمرن مري كلام اللي هفدي نان جني اللي هفدي تنا أو هنرا اللي باجنا هي أما كا أو شاراني اللي كنا أم شما ناينني وشارنا أم شما قد ریوان نکنی کلام وانه هینانی دوام نکنی ناسترینی نادمی کچه خه ما کچه مج دوام بکن وی کلتوری ما اما برای هوی چما نهاتنه مثلا پروگرام و هفتی بر به زاگروس چتین کایا پروگرام لسروی چکر بو کلامین جنین آناتولیا ناوین زاگروس گوتا چه گو ازی کم تکمه کلام که جنا گوتیه لحاف دینان دنه جنای لحاف دینان دی چکری گو حتی نها من سه کلام جنا چکریه من کومه هفدکری جنین آناتولیا ناوین سه کلام چکرنه پر کلام جوانا جی نها ناو آناتولیا گل آناتولیا ناوین ده ناو دنگل و کلامنا مثلا برتی کلام برتی جنکی گوتیه جدوی جنکی درکتیه راسته کلام شوانو آناتولیا ناوین گلکی به دنگه او دنگی جنکی درکتیه اول دنگی جنکی درکتیه جنکی اللي هفدینان دی اما نها میرت سترینه شما جن ناسترینه یعنی داره که برای جنایی تستری مثلا سر دلدار خه استسترانه جنا لسر لشینه خه دسترانه لسر زاروکی خه ام بیجن مری تسترانه و کلامنای حتی ریورو ایهاتنه اما هیرو میری وانا تسترینه جمتنن چما جمتنن لکی داره و آهاتا گیرینه یعنی با تنی دکاره ببم جارک برنامه که تو تنی سروی دکاری چکی کنگه و چما پیشل جنه هاتا گرتنه جن جهنری هات دور خستن چما وصل بو ام چکنی حوالی جا yani هم مجاره براستی پرگرینگه çünkü vay tesiri lemajit ki vaqta ku peşil jine diye magertin dayı ki magertin idi jehner bir dur xistin ev hünere me nagert majdiye xama nagert sbe az çava bidim kaçak ku hüneri berdevam bike
گره و بردوام بکه یعنی نهاوا ما هلبست خوان نه یعنی نک از یعنی هلبست وانکم نک از yani pır başarılı pır şut mı helbeste bixwînim ne ew jî aslında min çima ve helbeste xwan sêj bo ku ez vê bişkînim êdî ve gidîşatîk tere ve gidîşatîk ji jinê ji her derê civakê dûr dixe êdî bes yani em êdî wê destgirandî bidin êdî alanekê vekin di hunerê de alanekê vekin yani براستی از پر خمگین دبم جارنا تو مستی او کی پروگرامی چتونه حوال پروگرام یعنی سایفه خدا مال پر خدا پروگرام زندی چت کنه تو جی که مستی که حوال که جن دنگی خیلی پر خوش آناتولیا نبینه کچه که جوانه دنگی خیلی پر خوشه که تستری اما تو ریو نبینی رشه ریو خیلی نشان نده یعنی ناویخه نابیجه تو نزانی کیه کیتستری دنگ دویزی پر خوشه اما نافتونه تو نزانی و کیه کیتستری یعنی و کنگ پیشلی جنه هاته گرتنه که جن هنری دا نکاره استران بیجه نکاره یعنی آناتولیا ناوین وک هوزانک وک عیشه شان نکاره بو درکبه o درکتو درکبه مایت بلوت بی جن اره حوالی ما هیجا جن جیان آزادی بلو از ویش پیروست کم حوالا مایت هایه حوالا مریح جی هایه دو حوالا ما جن هنه اما او کتونه پشتگری لازمه جوا حوال نرم گله کم وقت توپلم وقت گل پشتگری بواج جنه خدنی جنه مکش کلام حس کن دسترین پشتگری پیدینی yani ma icabında ma sidik kadar kın ma albime ka khaçekin yani ma Ayşe şanak dernek avjnav ma yani va nesli mail naha juan ma rojdak Anatolya navin şuna kadar kava Aynur Doğanak jnav ma dernek kava der kava gellek dengi xoşhana bu az min bistiye ama yok ma goti yan ruiha nolminen yan naviha noden وانا تخوازم این دش نار توپل مراکنی هنر نه عیبه هنر نه تشتکی عیبه یعنی هنر تشتکی بیروسه هنری خدمت زمین تکی هنری خدمت و کلتوره تکی یعنی کلتوره ما دا پیری ما شاره و نکلام دسترانه ما او کلتوره ما گره دوام بکه او نتشتكي عيبه ايه كتبين عيبه جوان رعيبه واحد بس مخوان من زحمتك شان تفسكر تقول زحمتك شان اري من زحمتك شان اما واجمر مساله از به شخر وك مساله كي دبينم يعني وا از في وريده تكوشينا كت كما از مجادله كت كما از ذاتن قه بدم وانا من هلبس ندخان من قه بدا وانا او جواك ما كتتم باش وتكشينه خوازه تببه يعني دمي از نبیم دمی برج نمت استرانه يعني دمي كين ياز بيجم يعني نزانم تو راست بيجي هبل داديو دمي دا وسابويه اما تتم تخوازنا وردا بشينن اما اتزانم كي پیشکتن نت پا وردایه پیش وچوین بردایه تو تشتنی دو جوله راکی جناف توپلمه ده او فیودالیزم ناف توپلمه ماده جواکی ماده او yani gericilik yani az bizim çı idi geri bana indir raven az pekuşuna ki ben dedime vak jinaki zahmet iştikşilme ama dis icazet dedime çünkü txadak var ravat çuma vetkme jberko sbe kaçimen kzemen khost ده هنری دا جبو هنر کردی اکثری از بخواز ما بکه که خواست یا سترانکی بیجه یا ستران بیج به یا تشکیدن ده هنری دا بکه خدمت کردی اگر صوت تشتگوان خواست بکه zaten تشتگریج طرف من دا هیه اما از بخوازم ما توپلمی مجی لی آستنگی در نخه tabii gerek civaki am bugherinin jibo zaroki kha am de civaki bugherinin ka avji sbe ve hunera ma berdewam bikin az minaka ki bejim havala kamen kaçki kha
روزی که مرگو کچی من گو پر تیاترو پر هست که ایش گندی ایش خالکو نیش گندی منن یا آناتولیا ناوینا sonuçta گو قیزم من گو وقتی که بچکو مرق خد تیاترو پره گو دچی قرص تیاترو گو اما نها سال خیبون دو هفت گو امی دی ازن نادینی مهار تیاترو چما تیاترو تشتک نچه یعنی کسبه کبول لیستگوانه که مزن یعنی تیاتر کردی چه کرنج مرا چه قصدش تاکی خوشه اون چما ایزنه نادینا کچیم خه اون چما ایزنه نادینا پیشی لوان تگرنم آدم مرقه خواهیه هستی که پیشی لی مگن بلا حوزان ماجی ببین استرامبیجی ما کچی ببین لیستگوان ماجی ببین سینما جی ببین یعنی راستی ما اوک بکن گوتنه تی پر پیوستن پر önemli ne gerek herkes şey göp ser ve gotine de hevidarım şey gotine ser emedin jene meji kaçke meji edin xatar meydana xın yetenek xe hüneri xe der olexın per başı az per tasbastık davana binan zaman emna برنامه devam bikini jmamosta em helbest kedin göp serdini pişti ve az mesaj edin jwar çan mesajana az پیمانا جوار بخونم مامۆستای هێژە تۆ تکاری کوژان هەلبەستی ژمار بخونی ئەف سەعاتە ساغل سەر ژنێ داخبێ ئەجی دخوازم دگوتنا بێژم کەرەم کرد دەبێژن شێر شێرە چ ژنە چ مێرە بجە ژننجی هەنا ژن هەنە پسەد مێری دێنن یەک ژواژی لەیلا گوڤەنا ئەوژیش جیهان بەیدەیە بجه یک جنابا و درکدیه به 1000 میری به 1000 جنیه و اون هیچ فازن عارف خاطر ویرامن سلام ریز ولی لیلا گیوان را تشنید 1000 سال عارف خودم بجنا قلبر لیلا گیوان طاوینن از هلبسته که هم بجن چوها بخوینم از هلبسته باجارا اشبوی حمود داروانا از دیاری حمود بهتروانا بکم از پرج و هلبستی حز دکم اف هلبست جدی سیا ما مستگرناس کوچرا دبیجه میزن موزیک یک حبه ولو هم از بله موزیکش بکه موزیک ilham ده همه ولو اره گوهم باسم تمام هی تخت دلان بوستان و باخه به شتل و شیلان و گلشن و شاخه سورا آمده لسر دل موک مهر و نقش و نیشان و داخه بختورن امگلک شانازن و دیویجه و چند و آوازن ام به پی تخت بازی کره دوست فرقین رنگین پر سرفرازن خملا بوتان یک جه شرنخه جای جودی خدای رخه آواجیانش بند زیتن صد خوزی بوان کسی جه بخوی جزیر نسیبین خشکو برانه ناو دنگی وان گلک گرانه سرهلدانا کرجینوان دست بکر بوم شمال و شوق و جرانه مردین باجار خون و خیالان خوی دیروک 1000 سالان او شازاده یا پیشبری دشته اوینا دل میرو قرالان باجار سیر دیوار کارکران کسه را دل ولات پروران لبجنا بوتان کمبر زیره جمره بو کلها کوچران سمسورج بو معار و ناموسه جدیرو گره شمال و لوسه اگر تبوی تبو به حاجی هر سر نمرود روژ راموسه ای جولگا من بوگا پشپرده گلج بونا ده بکلو درده توی دایگا خیری درمشان چاو اف گلوی دشته برده گذب شوطی سر هفته بجی جیاو بانی کرن وک رجی مرا شو دیرسم هی بریندارن ماجبیرد بن قطعو کم کجی گریکو هزخ دگل کر بوران لسر سری وان بو مجو موران لبر فرمانان سر نتواندن
مزگینێ بدن سۆران و گۆران بلەش بۆ مە ببێ وەک دەرسێ دیلۆک و دگەل خەرپێت و قەرسێ خەملا لە بەژنا وڵاتێ منە نیشانن سۆرن ئەو باژار هەرسێ گەلیێ بتلیسی ئاسی و کوورە بە قەسر و خان و کەلەه و سوورە بتلیس شوونوارێ خان و میرەکان خەدی دیرۆکە ئەو بێ قسوورە ڕەحە باژارێ پەیخەمبەرانە هێلێک قەرەژداغ یەک ژی حەرانە بووە لاندکە ڕێبەرێن مەزن وارێ پێشەنگ و جەنگاوەرانە بهشتە لەسەر ڕووکێ جیهانێ توش بە ئەو ژی باژارێ وانێ کەلها سوبار و ئورارت و مەدان کەلها شەرەف و یا سەرهێلدانێ باژارێ شێرین باتمانا منە شەنگ و شەپال و جووانا منە سەمبۆلا وێژی نەفت و پەترۆلە زێر و سەدەف و مرجانا منە چوم چۆلە مەرگێ لەبەر زۆزانان وارێ هونەر و گانیا هۆزانان رند و خەمل و خێلا بەرچەلان دێنن بپرسن جوان شۆرزانان دەنگێک ڤەهات ji hêla agirî gotin gelê me bi hev şewirî biryar girtin li hemberî neyar wê gir û geşkin arê vemirî ey mûşa delal bêje ez benî çiqas bedewî gava dikenî ava kaniyê te bi nav û dengin heyrana te ne kurd û ermenî efrîn ji boy me tim hêz û pişt e warê jiyanê tev de surişt e xemilye li baxê zeytûnan li vê cîhanê bo me bihişt e nexşa Kurdistan yek jê kovan e ji gelê me re gul û kovan e dayîke ji bo azadîxwazan bajarekê bi şeref û şan e Hesek û Amûd çi xwe ji bajarin ji bo Kurdistan ew diguharin evîndar li ber diljar û mestin ji bo çar hêlan xweş dost û yarin Qamişloka min bajarê deştê xemla evînê pir li te xweştê ji bo dildaran tu her biharî mihîrî canî bo seyran û geştê dêrka Hemko bajarê min e gazî û pişt û zinarê min e dil û ciger ji risas û pola kelemê çavê neyarê min e serê Nîsanê hatim şengalê biharek pir xweş hebû wê salê çûme tewafa singa laleşê bûme heyrana wê xet û xalê geliyê dihokê pir şên û şeng e dihok bajarek bi nav û deng e ew xemrevîna hêla behdînan fistanê bejna wê dozde reng e zaxoka min pir nazdar û naz e akrê kulîlka dilê eyaz e ez evîndarê welatê xwe me ji xwe amedî hêlîna baz e nazenîna min serkofî zêr e kelha dildaran ew jî hewlêr e şeng û şepale ji bo Kurdistan cîhan tevayî heyran e jêr e Kerkûk ya min e kevn û ji mêj e dilê Kurdistan ji wir davêj e ew e rûmet û heyîna Kurdan dijmin ji bo wê sermest û gêj e şarê Karmanşan xemla welat e warê medanê li roj helat e arê eşqa ferhet û şîrîn e çiyayê bêstûn birç û gelat e ala rengîn dê li sinê danim derya hunerê ez spê dizanim avakim koçka Mîrê Erdelan mizgînê bidim Mestûre xanim gelekî spas xwedê berdewam dikê lê ama خوش مامۆستا gelek Mecîm spas Tekin. mamoste Gelek rastî spas. pir xweş e deng û dilî te xweş be gelek li dere spas. temaşevanê tenivîsîna te pîroz dikine gelek spas. serkeftin mamoste Silav Rêz ez çend mesajê ji wer bixwînim Silav Rêz ji wer dikişine Kawa Urmayê Yusuf Kar bavê Mervan Mayat Bulut hevalekî li vir dere Tirkî nivîsandiye ez bixwînim Celal Atmaca nivîsandiye gotiye ki
İyi yayınlar. Çok güzel bir yayın. Akıcı bir konuya değindiniz. Kardeşimiz bu konuda haklı. Kadınlarımız hep arka planda kalıyor. Biz her alanda önde olmalarını istiyoruz. Ama maalesef bu konuda gereken adımlar atılmıyor. Beraber okumuş olduğunuz şiir harikaydı. Bunu rahmetli Bilal Ercan'ın içine almanız daha da güzelleştirdi. Sizleri yürekten selamlıyor. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum diyor Havalı Celal Atmaca. Yani birçok mesaj var. Rızafıqa gelek jırtşiyenin maliyava ev ştakuş boy şahsi men nivistî vek moralek ya vek kuvvetek ya gelek Erdal Buga, Gürkan Sarı, Giyaslav Riz Vertikşine, Giyasettin Almaz Mamostar Jikonya ve Hevseruki HDP'ye Konya tübe merhaba var baş hüner azad ve civatci azadiye. Civat bir hüner ve ciyayı bir daristanı. Rastlanan Rızafıqa jırtşiyenin bu tebay temaşavani kulun halime guhdarkin yeko Rızafıqa taybeti emmara dişiyenim. Spastikini Ramazan Özkan Guti, Günay Özdemir, zaman seni bozmasın. Edebini her daim böyle bu seviyede tut. Sevgiler, saygılar, Hulu Karacadağ. Halıkan Nursan diye. Kaki Ramazan. Rızafıqa taybeti jırtşiyenim gelek ispaz dikim. Bu de meşaş neki. Meşaş bikeji meşaş neheyle inşallah. Evet. Havali bak Yavuz Eken havali meyheja ve ji bedi haval bediyar tabi. Tabi haval bediya çok güzel bir konuya değindi. Pekan çatısı altında bu konuda çalışmalarını yapmayı düşünür mü diye tıpırse. Tabi tutkari ben çatıyı Pekan edici carcarına xabati ben hem ser televizyon hem ve gidin ser xabati kültür tutkari bemeşini. Vajı pırsek havalı bediya tutubi için. ولا يعني خبات zaten همه بشكل که دمشینی Evet. دبن إلا دبن شاطي دو جناح حوجي است بیم yani herkes jeli خدت تشتكي بك هين باشا Evet, hemşi başa. Yoksa evart vetim mesela naha av kitabu kurma kitabu çatı kitabu geli tane kingi bence تخطاكي باش تقريتي هر تشتكي جوي قرومات تبي تي ما او بكن او تشما فينوكنا هر تشتكي جوانت خوزنا يعني از اینا تكم كي برتشتا جوات خوزنا تاو حوالي احمد خطانا كيتشنا بكن وك جيل وك ميلات تانا كي ونش بكن ونش ديس خبن كي بركن يعني الا ما دم بكنا دجنا يعني هر كاس تكره تيلا كير بكره يعني çünkü امي وقس جواكا مي وقس او كي حوجيكي حوجي هر خبطكيني هر خبطكي حوجي مي هي يعني هم من او كم پیشی کرکن زاروکن جبره از خن ناخذ متیشه دن راکم çünkü ام بو من هر گری خبات زاروکنه که از پیکوشنه که بکمه از yani دنیا شورشه که بکمه خرسه تخوزک از به زاروکا da دست پی بکم که زاروک من کردی بروانا نخست من کلتوری ما چنده ما بروانا نخست سبه شورش ببایر میشه چوی که کرد کمال وی داره حالین تابون زمان خبیر کردن ekran اول نویسندی گویی خباتی بی چاتی دولاب بکن تفکر نه از منوی اولی نفکر ما çünkü yani وقت تجربه من گرتی herkes ali خدا پروفسیونل به herkes عالی خدا باش ببه او کار وانگونی هین باش دونه برستجی yani حتی نه ایک مندی وانگونیه اما که تا گفت که ما با چاتیو هم کاری هنری بکه هم کاری زمان بکه هم کاری نظام دیپلماسی بکه هم کاری نظام جوی چاتی تشتک در نکوه تشتکی باش نوه اما
هر کس آلی که بخواه پیت زانه باش زانه ما قرومه که چکن ما دیسه چاتی ما چاتی ما نتک یکن ما چاتی ما 10 ما 15 ما 20 اما هر کی دیله که بگره هر کی آلی کی دا پروفیسیونل ببن مثلا ما مست گنی خدای سر هلبستا نه خبسر 10 تشتاده شنو که کاری هلبستا بقص باش بکه اما هلبستی دا کنسانتره بویه کاری که باش درک کوي یعنی گرفت کنسانتره بویه کاری خدا کاری تی زمین جبوی زاروکا تو کاری که براستی پیروستی کی کاریش تاج بپرسم لبدر از چند گوتنه مساج ندم بخونم هواری مصطفی قزلقایا گوتی که ایوارو باش سرکفتن جبو ریوابیرن برنامه او تیوی وکی تز زانن از جی کردن آراتوریا ما هلبسته که من کتی پرتوکه که من های بناوی پرتوکه من بناوی گاوستیان هایه و ناوی هلبسته جی گاوستیانه بحثا تراژدی کو باو قالین ما جوالاتی خ قطیان تنه زمان اری هم سپاس دکن حوالی مصطفی روژک امکان مدی ام کتاب ورژه ام تکارن برنامه که چکن سر وی پرتوکیتا او سر هلبستیتا ام تکارن یعنی حوالی ما گره که پرس زیاده تنه زیاده پر مساج انه و پیروز دکنه برنامه ما پیروز دکنه اولی احسان خالکان سلاوین گرم جمعه تکشنه گرک سپاس دکن علی آتشچی جویا گیر سپاس دکن حوالی نیجا وقتی مجی حوالی یوسف صوفی زاده حوالی ما یوسف سبیدنه حوالی بدیا پیروز دکن جنک جوان به کردی تجی حکیم سرکفتن و بردام و وی بردوام به از پر کیف خواست بم جمیراسا باب و کالین ما خادی درتکوی بو جیان دنه بو جیان دنه وی چندی تکوشیل ددن هون هر هبن هم گلک سپاس دن که یوسف را سپاس گلک سپاس توش بوی او پرسی گوتنی که ما مستای گنای او گوتنی حوالی بدیا گوتی جبوی جنه ما جار نه یتنه خانه بجری خانه هنری خانه لخب پاشت دیگرن خب پیشت نکنه توش بوی وی چونکه مسئله ما جنا پر مهمته تو ذاتن هلبسته که خدا تطبی جن نبون گوتنه کتابی سابو جن نبون جیان جی نابه چطیوی سابو ناب هلبسته دادا توش بوی آزادی جنا چه تفکری؟ و یعنی که ام میزاهی بیشن سر جنا از کل کی نافذ پشتی بیشم ام رینی شاو بکن پشتی کاری مش دستی مدار ختم حالو پشترام یعنی براستی جی جنا کرد ایرو ام بیشن با تکوشینه کی دیا و جانی خوشگوی مدده دایی کامیا فهمیا ام بیشن متکا میا یعنی جیان بخوا جنا جبر ولو دبی جن سری خوراکی تشتاد دل خود دخوازی و بکی لاتن ها چما هم دبی جن زمان دایی که چما هم نبی جن زمان باف جبر ولو زمان کردی امانت دایی که یا امانت جنا کردا اگر ایرو جن دایی دمال خود زارو که پره به کردی با آخوی کردی ونتا نابی دبیجن زمان دولت آواده که جبرویه که اگر ام زمانی خودی درک هبن ایرو تشتاک و ایرو مهرسی که ام آنین جم هفدو و تماشاوان مگهدارد که چیا زمانا جبرویه که حتی نها ده تکوشینا مدا ده دیروک مدا جن لزمانی کردی خودی درک هدیه جبرویلو ام بجنا خال بر جنا کرد بردایی که کرده دو طوینن جبرویه که درکه که ام بجن جن تیده نبی جیان جی تیده نینا جبرویه که دوی جن سری خوراکی همبری ام بجن تشتاکو قبول ناکی درکوی
زمانی خودی درکوی زمان وک درگوشه وک گذبه اگر کو گذب چو فایده ناکی اجبر وی که یعنی ام بجن جن بخوازی کاری آواجی بکی کاری خراجی بکی گوتنی پیشیا دجید بجن اجبر وی که رول جنی دریا زمان دجی دریا تکوشینی دجی یا هری مازن کود که سر باری ملی جنی یا میر بکترا یعنی جن جیانا سر بی گوتنی من شتکاتی بیجم برویه که اگر حوالا رزدار آماده بی اتفازن به هلبستا آناتولیا ناوین ایرو گلی خوره زندی بخوینن بله پر خوش بود پر باش بود کرم کن تیجا حاضر حواله بیدیم اصلا ما حضریش بو نکر بوم هر بس نظر خیلی هي هلبست جامن هي جامن تمام. هي عارف تمام تمام. مجا اکران درخ حواله بیجی راست هاتنا خورتکی جبوتان و گجکا کرد جا آناتولیا ناوین قام بنیرن به هلبسکی شش هفره گوتنا حیرانا بجنو بالاتا بسکا کتی سر خالاتا دف خملش کوانی چیه نشانو آلاتا لبهارا از تاویمه نیشکرا براویمه که چه کردم کوفی کلم جاناتولیا ناویمه وی سمیانا دلی تبم حیزا باسکو ملی تبم لناف باغو گلستانان شالولو بلبلی تبم خورت دلم تو چه کسی دبل کنو به هوسی ما نکانی تب کرده آناتولیای دحسی از جی خورتک جبوتانم جمالباتا شرف خانم لسر کردن انادولی گلک دلدارو حیرانم دل دانه بر تیرین دقر هم جه آخا ما کرن در آویتن وان چوله بران هشتن بیچاره و مفر دیلور من قد نینه گومان لهم بروان گرز و رمان مرتال دجیش بولایه دپارز چاندو زمان لقونيا ولانكري لقرشهير وقيسري ليوزكات والتقتي من هلدا على هنري طاق دل من سنجری بازی عشقی لفری نازدارک پر عسیلی یاقوت و مرجان و دری از نبي علي شانم آوازا بلال جانم دنگ سر بلند قناتم جکرت رمزیرا نشانم دوردانه شپال و شنگ خدان کوفیا هفت رنگ لاناتولی شوق فدان گلک سترکن بناو دنگ ليلى جستركك جوانا ديشكر قلان اجتمانا شوق ودا لجهان بيلي نرخك بشرف وشانه وەک شەوق و شەمال و فندن لە ئێل و باژار و گوندن بە چاند و گەڤنەتۆراوە ئەم شاناز و سەربلندن جان بگیمه گزی زرم رشوانیمه رنگ اسمرم بده و عشیق بزنیمه چره و فند و فنرم فەنەر و فند و شەمالی لە حایمانە کارغەزالی هەم لە کول و هەم لە خالک و پێلەک ژکانیا زەلالی لسر وان آخ و خلیان جرگ و جگر لمقلیان لیوکی مفرق و هستن تجاری ام نحلیان دەلالێ بەژن زراوێ ما چ بێژم vê gavê li ber şîrê dayîka te ez digirim rêz û silavê
پر دل شام خورد شاناز به هنر و بلور و ساز دیاری دلی تدکم و سترانا عثمان یلماز گلک خور خبری زوزن مراکنیا توا از مانان شوق خدای گلی گازی کر من حاتمانیا از دکم هرم یار مرانای گلی گازی کر من حاتمانیا از دکم هرم یار مرانای گلک سپاس دکم برست پر خوش بود و برنامه گلکی پر خوش گیریده و گلکی خوش گیریده مالیاوا گلک سپاس biz mamoste mezin hêja aram tîkrar ra. Rastî bername pir xweş bû taybetî êk me temaşa dikin pir kêfxweş bûn em jî kêfxweş bûn Pekan TV'de da ez her du nîvanê me jî pir silav dikim pir spas dikim em êdin xelas bikin saet û nîv em na deng dikinî bi hevra ez gotinê we paşî ji bigirim وگیدن از وی گوتنیش بیم جار جارنا حوالی من یاوز جی گوت از تخصم جار جارنا به حوالی بدیا را هم به هفرا هم جار جارنا تبین پکان تیوی دا برنامه سر زمین جبوی زاروکا جبوی زمان جبوی جنا هم جار جارنا برنامه چکن ای پرخوش ببر از گلک سپاس دکم وگیدن چشنیدن هایجه اونی به دانبون تکن استوین تکرانی داد دبیجنه نه نظر بنو وازه تاش اونی به دانبون تکن نه تکرانی ده سلطنه بن بیر باش برد دلمی در باستو حواله ایجا از برد سر فکرمی ده هیه تخوازم تو هم سریخه هم جی هم تکارم به هفرا برنامه چکن جا جارنا خباتی تا چند و خباتی تا تو ایسویچ چتیکی جبوی زمان جی مثلا اونا مکتب که ود کنن هم تکارن سر به مکتبی زمین جی هم تکارن دنکنی به هفرا جبر کو هم جاوده هم خجاوده دور نگرنی هم دی خدمت چشتی که تکنی هم دی خدمت زمین تکنی خدمت ملتی خد تکنی ملتی مای بندست ملتی مای آزاد نبوی هم خدمتی وید تکنی جبوی اگر اموارن با هفته اوین چتر ببه هلبستی ما مستب تنه خواندی شکل کی یک و به هفر خواندی این خوش بود این پر خوش بود جبوی هم خاطر با هفته ما او پر مهمه از و بیشم گوتنی دوی ما مست گوتنه تا دویج از بگیرم تو سوزه مدش جار جارنا امنیت دعوت بکنی جار جارنا هم برنامه بسات بکنی پر خوش ببه گوتنه تا بگیرن کرم کرد گوتنه داوی نه من ما مست هوا ورمیدی تسلاف روزی خوشر چینم هنرمندکی گلک عزیزه بریاوه منهم پیامایی دید از لافت چینم یک گل ما گفتار دکن از چند گوتنی پیشیا خاطر خفازم کلام لبر دری من نان دخوی و لبر دری خلکی هیکان دکی بیرا کوتا آفجی و خوار که برا ناویشی جلا کوتل سر و نشتی پیر نکن اگر کوتا مالی یکی خوار خرابیاوی مالی نکن هات مالا من آوید نانی من حتی از گل بوم از میتم وکی از هشک بوم از آویدم جه کسی نان کور و فهم کم را بکی نکی یکم هی نانی مخوار اوی تربا مکولا کسی کش هندی که را نابیجن شکر جه گله که را نابیجن لشکر رومی نانی ویل سر کاباویا مروه پیس و ده شربت جی بدیه بیجه شربت تحل
مرۆڤێ پیس نانیوی سەر کاباویە. Ez gelek spas dikim mamoste Gernas Koçer jî me peyama wî dît. Ez silafê xwe yê taybetî jê re dişînim. Hemû guhdarvana re, rejiyê re, ji we re ez gelek spas dikim ji guhdarvana hemû re silafê xwe bi taybetî ji Cîhan Beylî, Xalk û Qaracadex, Sevk û Dondurma em bêjin tavşan çalîş hemû derê re dişînim. û ji Kurdê Çorumê re yê Enqerê yê em bêjin Yozgatê, Afsarayê hemû re dişînim. Gelek rexne jî hatibûn gotin ma çima weyê Çorumê negotina yanî me nikaribim helbestê bikim wek saetekî jî. Gelê me hemû hêjaya em berdewam dikin, em ê êşa gelê xwe ferehtir bînin ser ziman û em ê şehîdê xwe ferehtir bînin ser ziman, em ê helbestê girtîgeha ferehtir bînin ser ziman. Hevîdarin. Ev hê destpêk e înşallah em xwedê metroya me de şaş nekê. Ez bi hurmet bejna xwe ber hemû guhdarvana tawînim spasdariya xwe dikim. Hem spasiyê te dikim mamoste. Rastî pir xweş bû, em pir kêfxweş da. Ji bername me re me girt şivo jî em pêçekê li stûdyoyê paşî em pêçek 5 deqa sohbetkê bikin ê baş bibe. Hevalî bêdiya ez gotinê te devî jî bigirim piştî vê tu jî me re em paş ekranê em pêçek 5 deqa sohbet bikin. Gotinê te devî çi ne ji bo gelê me ji bo bername ji bo برنامه پر خوش بو جاردن سپاس بو وی برنامه و بانمه کر و ما تشتی دلی خدش ما فرسان دی ما گوتن کنونه گرین بون مخصص از اونم زمان از تخوازم به هلبسته که بدایی بکم مناک مگوتی يعني ازني بروفيسيونيلم جبويج من تنك عفكن اما زي خليتن ما لا بخش هذا الفيديو حوجانه بروفيسيونيل وهلبسته مم خليكن بسانديش خلكي قرج دا اسفرجي حسك ما خاصة زوجر بكلم كلامك يعني هلبس تشتكي بعنواني يعني لسر قندارة سر باجارة تدقينة هبدا يعني تصويه هلبس بتصويه هنري ده برجارة في قندارة أصلي مثلا نوفي قندار تبيزيتي تبي فلان وزانيش فلان قندي فلان هلبس فاني جبي داره يعني أناطوليا نافين وقص ألانا كي برمزنا أما برجارة عمي تك قندي خا قندي فان دور باش سيشارة كتانا علاقة مبيرة هاي ama aslında insanı me pir belone Anatolya navî. Mesela serbilent qanat gotinek şey hayetiye ki te min emciri hejmartê gundek Kurmancî lê Anatolya navîn. Tabi vana eşiq bizinî zaza jî hene Anatolya navîn ew jî min nû kir. Ji serbilent qanat min kir. چند گنده کرد زازا جی هبونه لاناتولیا ناوین توی من اجمارت همو گنده اناتولیا ناوین کرد لیتجی که گیشتگ مال خبار کن گی ورن دایک کوم ببن مال خبار کن ورن نیس که هفته بمن باجره کی به 1 میلیون نفس که هیجی در کبه تو هندر اناتولیا ناوین دا وقت کی امی جهاب بلانی یعنی حتی نی مثلا هلبستا شک بزنی مخاندی بحثا الان کفر gelişti ki yani hatta Sinop'e nere Sinop'e Polatlı Aksaray yani per geniş orta Anadolu tunami balonu. Fakat ari. Aynen. Yani bes tane ki tinne bahavdı muhassas zevcim. Ari. Vajjiş halkayı. Ari. دنگ باشه مامسته باشه قلنگ ناوی هلبستی قلنگ باسک شکستی بریندار لپالا چیاکی کور دناله بی حال بوستی قلنگو کوچرو وک من بیولاک و بیوارو
بیجه قلنگو بیجه بقرشنا کی جان مال شویتی تو جرفه خوقتی کوچری کی جانواری ما هیرین تجی خراب کرن همه خشک دایی که تجی مینا کچ بوکین من مینا دایی کن شنگالی برن باجار که باجار فروتن گند گند بازار کرن نناله قلنگو نناله یزدان دلوان روژه که مجی واره خیره پیشروش بهاره واره بارانا بباره امی جاره که دن شین بکن وان چیا واران آزاد و برومت وگرن واری دی و بابان بو سپاس gelek spas dikim havalı bediye. سپاس کم گلک سپاس شوره Hani inşallah bernamanı din hafdi bibin ve demişti ve amidin به هفرا بن انشالله هفرا تکیریه ما به هفرا به اما پیر کیف انشالله خواست کنم از گلک سپاس دیگم اولی بدیا دمتا خوش به ساعتی سپاس خوش کمش به بوه کلیتا خوش به بو میوانا و همو پیام سلابا مره بپی امیتینیم اری تماشاوان هیجا ام براستی گل کیف خوش بن جهر دو نیوانی مرا برنامه کجی پر خوش بو برنامه مدن یک هشتی آداره حوالی می جن جبوی روژا جنا هشتی آداره حوالی می جن برنامه که چکنه سر پکان تیوی بوی برنامه جی ببن برنامه که خوش ببه نا حوالی می هلبست خواندن اجی هلبسته که بچوک جوار بخونم تو بید چه؟ از هویدا از دبیم ارالده و هلبستا یا جگرخونه یا جی من جلالتین بدرخانه تو بید چه؟ امج خلکه را دوست و یارن امج هف را گر و مارن امج خلکه را جی و وارن امج هف را هرده سارن امج خلکه را دن بیجن امج هف را لال و گیجن امج خلکه را هویرن امج هف را گورن امج خلکه را شیرن امج هف را شورن شما gerek emre نکنید امج هف را جن امج هف را شیر و شکر gerek اسپاس دکن تماشاوان هیجا حتی نیجاره که دن سر پیکان تیوی ام هفته ببین خاطری و شبا خوش به شبه حزب